Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy nga programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naibang abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipot iti Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangkan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Loag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga bigat, kada kaya amin nga sangapada, papagayam mi, di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Melanie, nga napoluan iti Christian. Sagodahin nga iti surat. Dear Manong Nemi, nakarigrigat, nakasasaem. Diya ka mo nga iladawan Manong Nemi, noan niya da ito'y nga marikrik nami. Kapot adanda nila nga ruden, makatawan sipod pimusay ni Christian, nga buradek kan kakaiso nga lalaki nga anak Miki ni Daniel. No apay Manong Nemi nga saan kamutlahingin nga makamuban. Kaslasan kami nga maka-recover. Numanin mapangko alaen tinekwadro nga ladawan ni Christian Manong Nemi. Matmatak. Dinukuhan agar arubos latan nga nakabusbuslon ti pa nagarubos digiti luwa. Ngagsangsangit akton Manong Nemi agan anog-og ngagsasa ibek. Pumay naktumetan arakupen Manong Nemi. Ti anak ko nga inauna, ngayon siyempre tinabat-bati. Ngayon daytoy Manong Nemi ni Victoria. Mami, tumawon ton, sipod pimusay ni ading ko ang Christian. Apay, kumakan makamuban kang, da kayo kini daddy. Apay, muti namin dati nga picture na, aladawan na. Kumagat may doli na aming aladawan dito salas. Alag to aming aladawan na sa ko idamang. Sa mga rami doon na tanak. Kung nada, nakakarkaro kayo. Tadi kayo makabuan. Adapay mga ibagbaga. Nakasla ng laeng Christian ti anak yun. Ano ta ko na? Kasi ti bagbaga ta. Adagmat na. Uri awanin dito Christian. Adagmat. Apay. Dito kadipod nung anak. Sa mga panunutan dito. Kanjaktod kayat ng ibaga.
Nagsalsaludsod at laeng, mami. Oras pa nagsaludsod ya kaya nasaludsod. Anak kayo ngagpadpada ka rin ni Christian nga adin mo. Iniinaw ka. Kinarga ka. Impasngay ka. Tinagibig ka. Pinadakkan na ka kinidadim. Ipatpatig na ka kinidadim. Kitadaak met. Abi kasla. Wen. Ori siyang met. Isang sudak met tibagik api nga kasalasan nagkamakamaban. Api nga kasalasan ko pa ilang nga maanugot nga awanin ni ading mo. Api nga sana nga makasublit iti trabaho. Api nga min nga adaklat na dito nagtibalay. Nga no kasta nga mapangkaagbasa. Kat mapamat mga opisina ni dadim. Adaklat ito balay nga. Ako rin laing hagbagtitak. Oen manong naimi babalawak met tibagi tirik na. Api nga sana ka makamubaan. Uno ka po nga ta awan ti lalaki nga anak mi kini Daniel nga asawa. Api nga min nga nagpalayga ta kadagos apaman nga nakaanak kami ti lalaki. Api nga di ka malata nagkontrol kuma. Tayo di kasi kumagpapusay ti anak ko nga lalaki mabaling magumamanin ti bang sukat. Tapno anda babayad na lalaki. Api nga min. Ay kunada manunemi. Sa mula maamirisen tayo may sapasamak kan banag. No nalpasan. No saanin nga mababagi. Ni Daniel, manong name di first love ko, karing-karik nga sulayang tibalaki ti bihag ko. Nagkaskolaan kami, nagkaraduaran ti high school, agpadpada kampay ti kurso iti college. Huwag na dan nagkinaawatan mi manong name adda kami ti second year college. Nagarapap kami, naintunta kami ti agasawa, madaan kami ti kawakbukudan nga balay. Kasta nga ron tinawasamak, bukod din ito napintas nga balay. Kompleto alikamen. Kasagasawa manong nemi arapaap mi ti maadaan iti anak. Duwa nga tawen, iti nagkalaysa kamin, iti addan ni Melanie Idichanko. Iti kalbasan ti upat nga tawen, manong nemi addan ni Christian Idichanko. Nagtulagan mi idi ni Daniel manunemi nga lalaki ti may kadua nga anak ko. Hustunan ti dua. Kalkalaingan na nga maipayan mi dagiti dua nga anak mi manunemi iti naranyag a masakbayan. Himagyan manunemi. Karedradura laeng manunemi ni Melanie iti high school. Idi kamaidalit iti sakit ni Christian. Grade 6 na palaing ini. Hinaramid mi ti amin manong nemi uri magastos. Uri magastos mi amin na amin nga nakaduli nga kwarta mi. Uri maisaldami pa nga mailako ti house and lot. Nga pag naidan mi. Uri pa may lumlum kam ti utang. Mga lasat laki din ni Christian iti sakit na. Kaman yan piman. Tas sakit nga awanan lunas. Awan ti makaagas. Milagro laeng manong naming aramiden ti Diyos ti amin. Pimbusay ni Christian manong nami at nagsakit, nakasaksakit nga awaten. Di nakasinsinpet. Nakalalay nga anak mi. Apay, Yesu ti mapukaw. Nakadadunita ti dagas nga tao nga naskan unay kuman nga maukom, naskan kuman nga maisabay ti impyerno no apay nga ni Christian nga ipatpadag mi unay ti mapukaw dito lubong. Apay.
Noawan la ni Daniel amang patpatibker tiriknak manong nini. Jak lamon. Iso nga king kakarigitoy. Karigidi nga tiyempo nga tumawan lang aruda ni Suna nga awanen. Nga adan manong nini ni Melanie iti second year college. Jak pala makamuban. Apay. Naladaw nga dimteng ni Daniel iti dayta nga rabii manong nini nga minururay ko nga nangan imununatan nga nangan ni Melanie. Kadadan iti kwarto na nga madamang agreprepaso kadig iti leksyon na. Sinabat ko ti asawak manong nini. Inarakop ko. Naging narakop kami. Kumusta ka? Stoy. Awan at tasar dito pa nagsangsangit mo manin. Nabiyakin ka ta lalaki ka. Lalaki na. Lalaki ti kinatao mo kunak. Ego nakalano kabitnak lang. Oh. Mahang ka di nga. Okay ka di na di joke ko. Hindi ka man lumisang, hindi agkatawa. Lalaki ka kunam. Oh, lalaki naklagay ito sweetheart ko. Awan tinakakat katawa. Kahit ka lang pagkatawa. Uy, di mo, agkan dito. Makiki ka. I miss you. Manon tawin ta. Ore paket no into nag-senior citizen ta. O nasaan ka ta? Ore taong tawin dati na sorong sanga kasot no kabalan ta pala nga paket din nasaan. No kumata mabalin. Ada ka mamatlang, may ito kita biniti sa klot mo. Tapos ko sakat ng Christian. Di ka ba nagmenopause, di ba? Samat nga rin mabalinan. Agkitaw ta kinapod Diyos ni Milagro. Tawarin na nakaligit kan. Orin no saan nga galot no dikat persat. Anyatin mo, baka Milagro. Umekan. Umekan tagaramin ta di kasukat ni Christian. Taladay pagbagam saanin ka mabalin. Nangan kami, manong na may nagkalanglang. Umis-isem na naragsak tiro pati asawak. Kahit nala siguro manong na may nga umisa makmet, mga arami ti pumaspusan tapno agkatawa ngam talagang diyaka mo. Awanin ti balikas ka naramit nga katawa kin isem kanya. Wen, ngayon pa na nakumanga din tumidlaing agmaw-maw ti sakit. Sa iti kaungak, iti pa nakapukawan ni Christian. Iti panawan lang ti makibaga, mabalingin itong bigat, sa nga bigat, next year. Manong name iti day nga rabi ing karigatan ti asawak nga linailo na. Naaros magtiriknak siyempre. Iti panunod ko, sabi ko matag Milagro, kadagsikugag pa'y, tapno at sukat ni Christian. Iti masalabraran manong name iti first year death anniversary ni Christian. Daba misim marungkara, pag kami sim marungkara manong name iti tanem na iti kampusan to. At siyempre sa latang maliklikan, ti panagsangit ko, manen. Nga dalatama ti asawak manong name kastamatan kaniya Victoria nga anak mi ang mga atibay kanya. Siyempre, kas na kaugalian, no kasta nga death anniversary, anda nataman ta ko na nga umras, pamisa, padaya. Adaman lataman nung namin digri kakabagyak, digri gagayem ko, aamigak, magsasalita kanya, kadawan sa baling nga bagada na di, agmubana, amumare, no saan ka makasublit trabaho, gabuta, adan sabatan kasukat mo. Nabayagay nga kasukat ko. Tinalak lang yung leave ket one month. Kalpasan ti makabulan ko may pupusa di anak ko. Nagsubli ako mamin lang ti opisina.
Sana ko na makasubli pa eh. Tadyak naman lamay concentrate. Makatawanan na eh. Agmukan kan. Sumapol ka tita sa bali ka trabaho. Ato tita. Una saan? Umay ka kanya. Tapay mare. Anak ka trabaho. Awan trabaho. Kahit nasa wala akong pagsusweldo ha. Nga madakit rin ang government organization. NGO. Ano to brayo? Kata, mapantay ko, paspasyar. Nagpaspasyar nga. Mapantay ka dagiti lugar, nga kasapulan ti tulong, medical mission, medical mission tayo. Dental, medical mission. Dumating dito doktor, kada dentist nga kakadwa tayo. Membruak nga ro, 10 NGOs. Kaya may saklab. Una saan kita ag-solicit tayo. Solicitan tayo kita ada mabalin na. Mangresta iti pundo. Agresta iti pan. Sa day aramatin na kita pundo, kada kita kasapulan ti katulong, as pagrekan kuma, da kita ububing, nga malnouris, igatangan tayo da, makikoordinate tayo iti Department of Health, mag-coordinate tayo iti DSWD. Madman din na awan trabaho, mare. Ano da nga malagip mo? Ti anak mo. Kita ito. Sa mula kita ay naramidem. Dua ti mabalin mo pagpilian. Agsubli ka ng trabaho. Una sumort ka kada kami. Sumurik ka ti NGO. Tapos niligas ta kita. Makatulong ka. May liwliwag mo ti amin. Sige. Padasik to. Sa mula basta padasin na remidem. Kasi naman advice kanya ti asawak manong nemi. Masalusod kumanta niya. Saan mo ka din nga marikrik natin sa M? No kasta nga malagip mo, Lady Christian? No malagip ko, ang naroon na makakita ti kataib na. Siyempre malagip ko. Kasta ko man, iti kadakilitan ti anak ko. Ano ko nga? Malagip ko siyempre ang ililiwag ko man kadagos. Kasta taramitem, sweetheart. Abay nga maaramin kita dumalita. Nakarkaro pa ya, agsasarunot pa nakapukaw da, kalagi ti patpateg da. Makabumad da. Kimutong kan. Pimangit at pahin. Muod lang ang nugutin at agsasarming akmet. Allah ka, itutuloy mo ti kasta nga langam. Baka no, sumapul kat sa bali kasta? Sa bagay, amok matkit, adaag nga asawam. Matapay sa bali ng babae tibiyag mo. Di ba? Awan, sweetheart. Ang mamuda kayo, nga lalaki. Di kaya agbiag o rin, may salang ang babae. Kasayo pagpambar, gabot adag pakpakaasi, saan kayo napaidam, saan kayo naimot, gabot adag kidaw itiragsak, magustuhan nyo. Di mo lang ipalubos nga, maakto ka. Amin na ito topic ta. Sanggon itong aramidan, Melanie. Diyak to pulos may kirelasyon iti sa bali nga babae. Gabot ta umanayak nga ragsak mo. When? Ngayon sa mong ipalubos, nga saan kanton nga umanay. Meaning, ag-recover ka. Pasubli mo di dati nga ragsak yan sa lunat mo. Sige. Ang mga pasukutan na ng peso. Ang mga isukat na ng peso. Iso nga. Bayam, ipasubli di dati nga lang ken ganay-gay ko. Kastaman ti ko na ken kasweetheart. Umisan ken, smile. O, rabing bitas pa nag-isa mo. Hindi magkasgusta ko na. Oksan na ka manan. Rama kini, ito na bakasyon. Agkakuyik tayo itong talo.
Sika, siyak ni Victoria anak ta. Hindi to out of town. Kahit mo, kahit mo pagbakasyon, pagpasyaran. Jai Baguio. Kayat, nuto ka rin. Jai Boracay. Adunay, adayunay. Serbiyo na aeroplano. Jai Tagaytay. Jai Tulatan Ilocos. Okay? Nabibindas mo ti tourist spot sa Ilocos. Sige. Dito nga sa Jai. Hindi ito overnight, unasan kat makalawas. Ngawan ti sa bali nga ramidan tayo, no, di ag-relax. Kasanon ti trabaho, kasanon ti panagbasa ni Melanie. Mapantay lang iti overnight iti Friday, agmalmalim iti Sabado, overnight iti Sabado, sa agmalmalim iti Domingo. Okay. Duwa nga rabi, duwa nga aldaw. Okay, sige. Kasta nga ron tinaramid mi manunay mi kat siyempre no talaga kayat kung move on mapasamak. Adamad lang ti tao manunay mi amang tulong iti bagbagina tapno umisem tapno agragsak tapno kasta kat masursuro na nga awaten ti kinapudno. Awanan ni Christian nga anak mi. Pasat layangan tinapalabas si Suna. Kad masabol nga agmum anak. Wen. Nagragsak nagbiyag dito lubong na ti problema gagangay la deta. Ada umuno na at amuod-udi. Nagsubliak nga rod nga nagtrabaho manunay mi. Napasublik ti dati nga galangak garay kay kendragsak ko manong naming kada dari gidi kon daway nga mamulmulin tanak kong babae. Hey, Victoria. Ay, Mami. What's wrong? Akaunag ti bang panutin? Awan, Mami. Ada bang panunutem? Ada. Bang panunutem ti eleksyon mi. Final mi ito no bigat. Gusto mo madama kang review. Agrib-review ka? Kapingarod nga maimay-mayang ka? Malpaston dito last sem para ti-reacher mo ton. Palawapos ti ako. Anak, ada boyfriend mo na lang. Mamiyawan. Agpadparat ang babae. Iso nga, kasta akmat idi. Second year, college mi kani dadim. Idi, nananayin relasyon mi. Naman pa adan nalimad panagayan ayat mi. Idi adakang pala ti high school. Siguro akit inkarik idi. Nasa akong tulusong bata nito no. 18 ko idi, di ba? Kas kang ka-18 mo. Hindi agdebuak. Ito na ngayon pa nagdebong. Next month, Mami. So, pambanunutek, nakasanod pa nakaangit pa nagdebok. Oo. Kahit pagsasalitaan ka na dadim. Amo yung Mami, kadoon na agdebo itan. Kat isumutin ti panangayam amuda. Kadagi di boyfriend da. Iso nga, dati ti pampanunutem. No kasanon to, ngayam amum kada kami, kinidadim, ti boyfriend mo, indon ka aldawan, ti panagdebo. Di kan kahit ng soon, nga adang boyfriend mo. Apay nga makaungit ka. Talaga makaungetak. Di mi ka di ko nakeng ka? Idirugyan mo ti agbalasang, hamo ka di malagip, ti kasang kaulit mi kinidadim. Nga di kapay lang maki-boyfriend. Sa kan tulo maki-boyfriend, ito na makapag-graduar ka kanadan trabahom.
Apay paritan dak. Kada kay matlag ko na. Ngay di 18 mo metan. Kat boyfriend mo ni daddy. Kanya ko na. Apay paritan dak. Kat saan nyo nga pinaritan di bagi o di. Kakano pa nga mo ito sumumbat akasta? Mami, agsasalutsudak lang. Apay mabaling ka na kayo, saan nga mabaling ka niya? Sabali kami, sabali ka? Ano ka man nagdiferensyahan ta? Di 18 mo, kinita nga 18 ko. Di mo ka di mawatan, di kahit ko sa way. Saan ka pala makiboy-boyfriend, gaputa amangan no? Agsakit lahing tinakim mo, amangan no masaktan ka lahing, amangan no makasarak ka tilalaki nga saangag, balingan na pudno kayo ka. Napiyakan niya, talagang mamatiyak nga na pudno ni dadim kanyak. Di ka kahit ng sawan, adang boyfriend mo? Sungbatan na. Adang boyfriend mo? Adang mami. Mami, pungutan na gasta. Mami, sakit, mami. Tsaka mo manong namin niya apay. Nakagurak. Ti alamid ti anak ko. No apay nga dan boyfriend na. Kat gusto mo ti kunana apay nga siya kat nadanak mo ti identi boyfriend. Idi ang pakamok na ito nga banag manong nemi kanidan niyang asawa. Manong nemi. Bigla nga bimaring kwas kat kunana. Victoria! Ay, Daniel, abay. Gaya man ka anak mo. Basta kami niti silid ta. Parwari minso na ti silid na, kanibagam nga sumrek niti silid ta. Ay, Daniel. Tila babawi ka nang ibagakin ka. Kusang baglaing nga bagam? Apit ilimid mo ko ma, nga napagpudno mo ni Victoria, nga the boyfriend na? Ilimid mo kanya? Ngamasang ka, pungto takas ta. Kasalita ta dyan at ta. Nungas ka nga ibagata nga isina na, katrubing unay, kadag masapong nagtungpal. Kasanun no, at dapay napasamak ka na kwada? Diyos ko, maarabin ka ni Victoria takasta. Agtumbal ka kaniyak, Melanie. Nakariing nakid na jay. Posible nga saan nga nangag, ti parang pukaw kukin ko ano. O ngim, agkari ka, saan mo dangaran anak ta? O lawan, saan ko dangaran? Happy ko mo dangaran. Nabang ko nga rin inayabahan manong naimi ni Victoria kahit mabutbuteng. Mami, amudak ka din nga sa lakniban nga anak yung babae. Ingka rin ni daddy mo saan nakadangran. Kadawan ti rumbe nga pangdangran na ka. Langlagi pem, dakay ka ni Christian, nga kapsat mo, saan kayo nga nakarik na ti baot kada kami. Di ka nakarik na ti kudot, kanyak. Idubing ka. Gagangay lang nga unget. Di adadaman itan, nabalasang kan. Handa kang dangran. Kapag nga rin pinungudak. Nabiglak lang anak. Sorry. Baka magbiglamat di daddy kat matungpanak. Mami, ibagayo kin ni daddy nga saan nalaingan nga ramiden tibang tungpakaniyak. Tano aramiden nyo tibang tungpakaniyak. Agtalaw at. Ano yan? Anat ako na? So, nag-adangran. Masapol nga maawatan nyo, tika sasad ko. Masapol nga maawat nyo, tiriknak nga babae, nga anak yo. Masapol nga, ikalawa yun, mangawat kanyak. Tanusan nyo, ikalawat, mangawat kanyak. Kat saan nyo nga maawat ng tiriknak? Baka kalpasan nga napukaw yun ni Christian, kat mapukaw dakbat. Victoria, sa mga sawan tikas na anak, kansa mong haramidan. Ang amha mong haramidan pangasi. Isang nga rumbing nga mawat anak. Umay ka nga rin din.
Oh my God, tamno malpasen. Kahit nakakasalita ni Daddy. Simurot ka, ngarod kanyak manong name ni Victoria, kadito makastrek kamin. Imbili ni Daniel ang mga alat tugaw kitagtugaw. Nagtugaw met ni Melanie manong name ni sangwan ni Daniel ket kinunak ni Daniel. Honey, pangasim ta sa mga dangran ti anak ta. Kinumabalin sa mo untan. Rumbeng unay nga awatan ta. Noon niya maitati kayat nang ipudnuhan ta. Masapol nga takin laing ta sidig ko. Ti abay ko. Narsken nga tenglem na kiti imak. Alawan. Victoria. Daddy. Yung baga ni mami, ngayon nugot mo. Gadan boyfriend mo. Pudno ka di? Pudno daddy. Pues, ibilin mi itaken ka. Nga makisina ka itiday nga boyfriend mo. Makisina ka? When, hunasan? Victoria, gustong batam ni Dadim, umanugot ka makisina ka kenkuana. Alan anak, tapno malpasin. Sige dad, makisina kenkuana. Masapol atong palam. Alis tulat mangibaga, nga makisina ka ori sambat. Kano sanggo tong palim dad? Ana? Salsalod sudak ka na kayo, no kasano, no anya taramiden nyo kanyak, no sangko atong panin. Salsalod sudak kanyak, no anya taramidek, kengka, no sag kang agtungpan. When dad, no sika, tikas kanyak nga ama, ket bilbilinen ti anak mo, ket saan naka atong panin, anya taramidem? Insublik kang kati sa lutsod mo. No sika kumatinagannak, kat bilbilinem dya anak mo kalpasan na, ibaga na nga saan na nga tungpalen, anya taramidem kang kuana. Kabaylandak ka di nga naksiden. Kabaylandak ka di nga naksiden, kas pagarigan dan. Nanda ka na kayo, nakabilanda ka naksidan. Mabinpinsan nukon nga awan anak kayo. Hana? Hana tako nam? Pagkarit mo pa'y, hindi pa nakapasamak, nga awan to na pulos ti anak mi? Kahit mo sawit, dahil ti pagbadbatayam, nga siguro ti panunot mo kat sanda ka nga naksidan gabota awan ton ti anak mi. Kaya wala mong paawang pulos ti anak mi. Nukaskan ka na, tagkadulo na. Hani, agtal na ka. Da kami pa yan ti, but ngam loko. Ha? Hani, agtal na ka. Nagtubal ka marusan. Victoria, uwang ko na mo nanak. Uwang ko na mo nanak. Sige, dad. Tamnali ko na yun nga tangkad ti ulok. Aramidak. Aramidak, dad. Nasihat no kasta. Sa ami, nga panangirumen kang ka, dahil ito nga banag. Amom deta, kaputad na nakim mo. Hindi kasto nga panawan, saan pang narumbeng nga makinubyo ka? Baka ko na makapingarod na kayo kini mami, baka salutsud de kasta. Sa mong ibagaday ta. Sabali kami. Taorin no, naggaya na kami, hindi taon kami ti 18. Ngayon ta kami mata nagkatuluyan. Gaputa sigurado nga ta kami. Kaya nadaboy pa rin mo nga rod.
Nga di mo pa'y amo no sa sinun anya te klase ng lalaki. Sigurado ka? Ha? Sigurado ka nga siksika lang ti babae ti biyag na? Nawanin ti pagdanagan yun dan. Lipatak iso na. Nawaling ka rin nagsubli. Iti silog ko dan, mami. Melini, anak. Ipatpatik ta ka. No saan na ka kumang ipatpatik? Baybay-an na kalatan. Orean at ararami dim tibiyag mo. Ngam gabutay patpatik ta ka. Nga si kalaingin nga kakaisuna nga banabati nga anak mi. Isi mo, di makayat nga may sagmak ka. Samo nga mo. Amom kadila unay, tinahidya nga lalaki. Basta kadilatan mariknam ni ayat katong pahalimlatan ti pusong sa mo sa rin ti panunot mo. Sige dan, bagak matanga na kayo nga mag-isinakon kayong kuhana. Sige, subli ka ni silad mo. Sorry, no nagukawang ka. Sorry, no nakinaungat ka. Sorry, no ibagaman nga pakabasulan mi. Tikas to garami dan ka. O, hindi basol yung dad. O, hindi basol yung mami. Amokbit ngamin, ngay parit yo. No, apikit ngamin yung daramid ko. Basol ko. Sorry mit dad. Sorry mit mami. Sige. Good night. Good night. Ngay mapauna yan manong name. Tasanga nagtungpal ti anak mi. Okay. Sanga nagtungpal ti anak mi kunak. Nagsipod ta, ididimteng manong name ti pa nag-birthday na. Ada ka barbaro nga rupa nga magkita mi ngadda. Samre, ang umumin di kabagyan mi, masansan nga matandar, ti anyaman na pasken, ti ayan mi, di ka eskolaan na, di ka kayem na, di ka kabagyan mi. Nga madlaw pa manong name nga kasla. Ada na isang sangayan nga relasyon di kiti dua. Katsakbay manong name nga narugyan ti programa. Inayabak manong name ni Victoria. Ano oras ang magrugin ti formal program, anak? 15 minutes more, mami. At dadaaminin. Asin mo dahil dyan nga lalaki? Diya kaab-abay ni Lourdes. Kaya ito ka di nga ayabak. Isumat nga masadeg manong naimi ni Daniel nga sa kabayad na problema. Honey, salsalud-sudak iti anak tano si Sinoredya nga lalaki. Salsalud-sudan naman kanyak, no kayat ko nga ayabak dito. Sino nga may dyan lalaki? Sakbay nga mangrog iti programa, Dad. Mami, kahit kung yamamu ka na kayo. Tayam amok ko ma during the program. Nga mga no, mabigla kayo kat mariribok ti programa. Mabiglang tinakayaban. Diyos ko, magkabagabahak manong nemi. Imbas nga ti salas manong nemi, kinibin pahay ti anak mi ti lalaki nga napan iti likod. Iti kanulikod ti pagsasaritaan mi, karing pakpakaunana nga sami ka no pigpigsaan ti timat mi. Matmatak mat ti lalaki manong nemi, adamat langana, guwapo. Ngem simple manong nemi ti arwaten na. Idin to takit kita ti asawak manong nemi kas lasumsum gudin di kiti matana takas kanyak ag parpariknan no sinuray nga lalaki. Victoria, Dad, Mami, I'm very sorry. Ngem, saan ko nga matungpal tibilin nyo kanyak?
Jack may isina ti lalaking ipatpatid ko. Ngayon so dito ikaabay ko. May isa nga worker iti factory. Taga-probinsya. High school graduate. Ngayon kahit kung ipakaamo ka na kayo. Nga tirason no apay nga Jack isina isuna. Nga po taaddan na po kuyo ti tiyang ko. Manong Nemi, igawid ko kumati asawa kip sanggun nga naigawid. Nga imbes ko mga tungpain na ti anak mingam saan, dinanog na ti lalaki Manong Nemi. Napaikismet ni Victoria nga nangarakop iti boyfriend na nga ama kano ti sikog na. Uy, Manong Nemi, inarakop ko iti asawa ng gawid. Siyempre ang mumi nga nabuwak dahil isa nga ilit isango. Agtang ka, Daniel. Agtang ka. Agtang ka mga asim. Ilin to, tani Victoria Manong Nemi kaya't natig-explain. Panakaawat ti ka sa pulag, Dad. Mami, ibagbaga po yung kumatiap po ko yung tityan ko. Kem ko na nga dagos Manong Nemi ti asawo. Agtalaw ka! Oray awan ti anak binukas kengkat! Ano? Itamit lain kag pumano kayo! Kat gabuta talaga nga makapungtot ti asawak Manong Nemi kakaasya ka mangigawid dinagdag ko ni Victoria. Anak Jack may gawid din ma'am. Agtumbal ka, ni ka mangalan ti aruwatan, tagtalaw kayo, alalan! May saan nga natuloy ti programa. Nagsangsangit ak. Jack amo noan niya ti rason, noan niya ti pagsangit. Idin to Manong Nemi, tembar ti kadmet ti asawak, ti kasdya nga sitwasyon. Ti kasangit ko. Habi nga sa nga nagtungpal ti anak mi. Awan din nagkurkurangan mi ti pamagbagami ken kuan. Hangabalik ko mga naki-boyfriend. Saan na kumapalang yung papa iti baghina iti dahi tang halalaki no sa sinuman dahi tang halalaki nga di na pa na ibaga no anya tinagan na. Basta imbaga na nga agtrab-trabaho ti factory worker nga high school graduate lang nga taga-probinsya. Hapay nga nagpasikhog. Kandi asawa ka, apay nga saan nang kinalawat ti panunot na. Apay nga saan nang ipagpagapo. Iti apo kumi. Apay nga pinagturay na ti pungtot na. Kat siya ka apay nga bilin ko nga agtungpaldan. Iti malagip ko Manong Nemi. Nahalak ti cellphone ko. Nalpasan na yung dahil ko ti number ni Victoria. Tawagak. Nagriring Manong. Hello, Victoria, sumumbat ka anak. Sumungbat ka kitibagak ngagsubli kayo. Victoria, sumungbat ka kitibagak. Nga uray mo lang ngagbao ti pungtot ni dadim. Gagangalay nga nabigla. Sumungbat ka. Victoria, sumungbat ka anak. Sumungbat ka anak tapno mabilin ka. Tapno maamok na sa dinot papawanan nyo. Pang sa pulag tukeng ka. Into nagbawmawin ti gura ken pungtot ti ma'am Victoria anak. Hanggang nga agtalaw. Agsubli ka anak. Dakayat nga mapukaw ka. Kalpasan nga napukaw di kamsat mo. Ina mapukaw na ka. Victoria, sungbatam titawag ko. Inulit-ulit ko. Aging ga Manong Nemi nga na haring agring unattended. Abay, kinansel na, inidepan na anak ko, inidepan na anak ko. Di na kaya tipagsalita ka niyak, mabuteng. Baka pagsawsawan, hanggang pagsawsawan na i-open mo ti cellphone mo. Kitang asong batam resibem. Inulit-ulit ko Manong Nemi ng pakamat na lubat.
Baka yung bulsana, kita na mapupuutan, tiring na. Kit nalubat tayo ni sungasan kong makontak. Ulit-ulit ko latang. Pati ti cellphone ko manong naidap mo tayo. Nalubat mo tayo, na-drainan manong. Kabigatan na manong Naimi talaga nga saan kong matawagan ti anak ko. Apae kon manong Naimi ti asawak. Saan ko nga matawagan pa itanak ta? Tabi ko magtawagan. Daniel, aging gana ka di ita. Kaya umapoy pa lang ti pungtot mo. Sa sino kumatisaan nga makapungtot. Tangtangin ti ulo ti anak mo. Oo nangim. Rumbin ko mga awaten ta ti kinapod no. Anya kumapay ti mabalinta. Adadyayen. Isunganaskin nga pasublian ta ti anak ta. Pasublian ta ni Victoria. Kat rumbin nga awaten ta ti sitwasyon nga makamanugang ka ti high school graduate lang. Nga di mo mamutag gapon nga probinsya. Anita mo? Baksa nga sinseryoso. Kat saan nang tungay kasar ti anak ta, kat babayaan nga aganak kabalasang ti anak ta. Basta, kung dagig ti anak ta, uri sa mga umawat, siyak ti mangawat keng kuhala. Hawan na mustawa rin ni Christian, pagkatapos, tawa ba rin ti anak ta nga babae. Di mo ka din napanunot? Nga na di apu ko ta? Kahit posible nga iso kakasukat. Di Christian. Pimusit anak tangim. Inig ka na ta ni Apo Diyos di apu ko. Di mo ka din napanunot kumaday ta? Katsi ka. Apig dinagdag mo nagtalaw da. Huna ta di ka madlang maanawan no maibatan ka ngay. Mga no makapapatay ka. Mapapatay mo rin at baling kumamanugang mo. Tawagak manin. Tawagan. Ngayam kaskas di nga jakon matawagan manong. Day taak manin. Jak manin may concentrate manong Naimi di pa nagtrabaho. Imbag ti asawak manong Naimi ta may concentrate na. Nga kaslawan laptad ang yaman na. Itatawan ti anak mi nga babae. Nga awanan ti anak nga dang agendag iti balay mi. Napanak, kadigiti kakabagyan mi. Nagsalsaludsud. Napanak, kadigiti kaskwalaan na. Napanak, kadigiti tao nga posible nga pagkamangan na. Nga mawa na pulos ti makipag. Mare, sa balay man na problema ti dimtengkeng ka. Ungarod, mare. Ay, kahit nagtungpal ka rin ko namin kang agtrabaho ka manin, muna sumurot ka kumakanyak, iti NGO nga pagyanak, sa malimat man iti dimte nga problema yung agasawa. Ay, po, di la pinanunot nga awanin ti anak yo. Sa'yo kahit pinagtalaw. Nabigla kami. Ti amumi akit nagtalaw dalang kaalbasan na kit nagsuglida ko mga agpakawan. Ngem na manon, alawas, makabulan ton. Makabulan mo ito naghapsapula. Nabaybayak man ti trabaho, mare. Ano nga, faktorya ti pagtrabahoan jay lalaki? Di naman na ibaga. Anat naganda jay nga lalaki? Hindi mo mo, ano yung baga? Susapo, Pintas ko man yung baga na no, sa sinureta nga pulano, anat complete name na, kat na ibaga na ko man, sa dinong agtrabaho, nga faktorya, tasadya ko matipagsaludsudan nyo. Dakal ti pamatik mare. Nga no, awandan dito siyudad, kat naghawid dan sa di probinsya. Inyawidan da dyan nga lalaki, di anak yung masiko, di probinsya. Tarnog danadan nga agasawa. Oen manong Naimi anihan nga nagsaem. Anihan nga panagbabawi. Ung tak manong Naimi kaap-apak
ti asawak. Basol mo, Daniel. Basol mo. Tanaka. Apay kung masyak ti babasulit. No kumatadagos mo nga naawatan ti sitwasyon di anak ta. Samok mga nadangran. Nobyo na. Kansa, no sa mong pinagturay di pungtot mo. Saan da ko mga nagbutay nga dagos na nga nagtungpalang pimanaw da. No amo da ko matinaramid da. Di dala na panunutin, nga gagangay lang nga na biglata. Apay, din to kumaagbaho di pungtot ta. Apay nga di da kasubli. Tapos di kas na awatan ta. Kasta kumamit ti kayat ko, Daniel. Agsubli da ko ma. Nadudublian da nagpakawan. Ma, agtalunton nga bulan. Kat mano nga bulanin, dyan na. Mano, nakilitan ti buksit ni Victoria. Nakalit ta, apo ko tayo ti dyan na. Sa tino dayan da, Victoria. Victoria, openem ti cellphone mo, tapos dumatawagan da ka. Kaya magpag-aasim yung agsubli kayo mo, maawatan da ka na nagkasar kayong kaneta nga lalaki. Nga makatawanin. Duwa nga tawanin. Talon nga tawin. Upat nga tawin. 5 nga tawin. Nakalidliday nga pagtaingan manong. Hawang pulos ti maawagan iti anak ngagnaed iti daytoy nga balay. Nabayagin nga awan di Kristan. 5 nga tawen sipod. Awanin ni Victoria anak. Sa dinuman ti ayan mo, pakita ka, agsubli ka. Manong nami nagpanawagan kami kadagiti radyo, nagpanawagan kami kadagiti telebisyon, nagpanawagan kami iti social media. Naulit-ulit manong nami. Imawan. Awa mapulos. Siyak pa nga mismo anong name iti nagsao kadag iti telebisyon, iti social media, iti radyo. Nasunod sa dinuman ti ayan yo, Victoria anak, dahito iti inam, ngagpagpakaasigan ka. Agsubli kayo ditoy, kasi awat kami, niti agbalin nga asawam, kumusta met ti apo kumi, mano ka din ti apo kumi kayong ka. Umay ka nanak, iba't pategda ka, gumawgawawa, gainam, kastabat ang gini daddy. Nagsakit, nagsaem. 5, 6, 7, 8, 9, 10 nga tawenan man. Hanggapon nagretiro kami di trabaho. At nagiging kundaway manong nemi nga talagang sumro akit apaek ti asawa. Basol mo. Deta ka manin, sweetheart. Sweetheart. Kasapulan ti anak. Kasapulan ti apo ko. Namabalin la kumakit sa anak pa kita rumrumuharin. Tadyak kayo makita na kiti kapatadak, nga da anak da puko da. Apay kasto ti kasat ta Daniel. Anya ti basol ta? Diya ka mosong batan da ita. Nonyat basol ta. Ada basol ta. Anyat basol ta? Saan ta nga naawatan ti sitwasyon ni Victoria? Apay nga pinagturay talatan ti pagpungtot ta. Nanarunagan ka. Malagip mo manen, sumuro ka manen, sa kapulod nga tawanen tinapalabas. Di ka kadipay na banno ka magsitsitir ka niya ka ha? Melanie? Numalagip ko. Nakasapulam ti anak ko na po ko. Mga dapta, hampay na lado ti amin. Awan kas itipudpud no anak. Awan kas tipudpud no. Nga apo ko. Sana ka sumardeng agpanawagan.
Tinakaskas daw no apay. Awa man laing ti makaibaga. No saan ngagbuy-buya ni Victoria ti TV, hanggang dingdingig ti radyo. Saan naman lang nga, awang ka di ti cellphone na, awang ka di ti Facebook na. Bueno, saan na nga tanga patyen? Anya nga tanong si Kati, panawagan na mismo. Sweetheart, hindi ko mapailang no talagang kahit datagsupli. Ano nga ida ti pamatim? Baka no, natayan ti anak ta. Ano ya? Saan? At na kayo imposible. Di naman la pulos. Mabuya awan lat makaibagan kang kuwana. Ti ba nagpanawagam kada iti istasyon ti TV? No adada iti probinsya. Dumanon sa jet ti signal ti TV. Adda relay station na sa jay. Kaya da cable. Imposible nga awan ti cellphone na nga. Facebook account na. Api nga ti naman la mabuya. Awala makaibagan ang kuwana. Kasta. Nabayag ba nga na tayo ni Victoria, kasta? Kasta na kahit mo, baga? Mabali na, kasta. Siya, sinsideran nagmatibukod ko konsensya, Melanie. Di mula mo. Nga no kasano ti pa nagsagabang, no kasano ti pa nagbabawin, kasta, men. Himte ko na akon. Api nga, basta latan imadayoda nga di daman lang nagsubli, di dalang mapanunutin nga agbaaw, ti panpungtot, ti asinuman nga tao. Awatan tanti kinapudno, Melanie. Napaidaman ta iti anak. Napaidaman ta iti anak. Mabay, ti kadileng anak, kung apo ko, ti magtidragsak kadagiti agasawa. Tinasken kadada, adaak, adaka. Ang nilang patay, ti mabaling mabagsina kadata, Melanie. So nga, santa nga paibahalod, itian niya man ang pagting tinapalabas. Lipatan mong tinapalabas. Tiagdama, ken masakbaan tinapatek. Awatin ta nga awan anak ta, ken awan na pukot ta. Awatin ta nga siksika, ken sisyak lang. Mabaling ka di? Iti may sa nga malem manunemi Jack Hilig tagboy ti TV. Ngayon ka mo, tawad ti maobrak. Iti tayong lokat ko ti TV. Tsaka mo no anya dito nga programa mano. Ngayon may panggap ka dagiti. Na isang sangayan nga para pasama. Aramid. Manong nemi, adamay sa nga ubing nga naipokus iti kamera. Adamay sa nga bakit. No Jack Mariro, agkataib kami. Nga adlay taabay na. Idinto ta, ti host dito nga programa, kada adlay ta asidegda, amang salsaludsud. In-interview na ti ubing. Ti ubing. Kasla, ada kaing ingas na. Kayang ingas na ni Daddy Christian. Christian. Inisigak ti screen manong nemikit inaprusak. Tinaipokus, na-close up nga rupa ti ubing. Christian. Ni Christian. Mauyo nga kasamad ti Diyos ko. Apay nga siyang ko ngamin nga mangeg. Manong nemi na nakapsog gayam ti volume ti TV. Impigsak. Nangeg kon manong. Mabaling ka din nga mamuan, barok. No, ani ti rason no apay nga naaramid mo ti kasjay.
itilikodan nga, munot tao mo? Kwa sir, ag 11 akton. 10 years old, 11 akton. Ikad kahit mga sawen, da ka iti grade 5 kon doon. Grade 4 pa lang, sir. Okay, Christian, anya tiga po na no ape nga naaramid mo tikas jay, iti kodan nga naganos iti panunot mo. Christian, kunana. Christian, nakan tubing. Christian, kang kanawin ngamin nga ibagbaga ni lolang ko, ni lola nena, deto'y kababay ko, imalak ka no, kanidi tatang ko, nga managtulungak iti pata nga tao, ken no adda makitak nga, apapahan da, kabilin da, kaduk iti kaskulaak, makibiyangak. Salak ni makti asinuman nga may rumen ken tulungak da sinuman nga agpegad. So nga di makitak di bakit nga naudatal inasidgak agawid ak kuman nga gapu iti eskwela. Inasidgak ket nakita ka awang puta. So nga gapu ta ka sa pulan na titulong ket nagpaaraya ta ka. Ano adda masabat do anda lumabas si bagak. Tata, nana, tulungan taman dayjeng ni. Itaray ito hospital kunak. Ngim awan ti mangayat. Usdawak no apay. Kit sambat nga agbagtit dayjay kahit kung tulungan. Nadalos mo tirawatan na bakit nga awan po na. Nga adda itigit ti kalsada. Panangar ti sinaro si marunong inaramid mo. Gabot awo mo timang tulong ken ka. Kadag iti aglabas, iti ayon nga kalsada. Nagdartarayak, sir. Napanak iti paradaan iti tricycle. Tada asidig nga paradaan iti corner, iti crossing. Ket imbagak kada jay tricycle driver nga adda bakit sadya nga naapukaw ti puot na. Nga mapamig ka itareme ti ospital. Sinalso di driver no adda pagpletek, pangipletek. Kinaot ko ti bulsa. Mat nga umanay, so nga tinakayat. Ngikit, inonor ko kada kitay, tricycle driver, inonor ko na sinat mayat. Talaga nga sanda akayat. Ngayon, anda may isa nga driver nga lalaki nagpakpakaasyak yung kuhana. Tata, nunanang mo kumaday jay, di mo kaya tatulungan. Ang mga ano kasi dyan, ti mapasamak kininanang mo. Kita awan timang tulong. Nanrod na nakim mo, nuriknam. Numatay nga awan timang tulong kininanang mo. Kas pagkarigan. Kinunak iso ngay manugot. Irikuan, naglugan kan. Naglugan ako ni tricycle na. Napamin na. Binagkat mi inlugan sa amin taray ti hospital. Gabay ito kasi diyang inaramid mo, Christian. Talagang iti madamag ko dayta, imayak nga sigod, iti ay lugaryo, tapos i-schedule ko, para ka-interview yung aglula, ay iti programa, tapos may pabuya kadagiti agbuy-buya, at i-aim dito programa tayo, kadagiti na isang sangayan nga pasamak, ay saka nga madaydayaw, mapadayawan, Christian, iti kasta nga panagpuspusom, iti lukodan ti amin, nga may saka nga ubing, kat inkalikagong mo. Itiligudan nga dagiti adadakam no saan nga nangayat nga timulong. Siguro saan nga gapuken ka? Sigon di doktor, anak ko na di doktor. Kung na di doktor, naladladaw ka nupay nga naitry ti hospital, amang ano na tay, di bakit? Nga di maamuan, di kiti kabagyan, di nga bakit? Kit kastao na ti panagyaman daken ka. Uwan sir, ingat-gatangan dak ti sapatos ko, ti pantalon ko, ti baro nga badok. Sana nga inawis dak iti na sikat nga restaurant ket pinakandak. Sir. Sa mo inayaban ni Lola? Aman ti may kaduang aldawen, imay damanen. Ket doa kam kini Lola nga pinakanda. Kinado digitay inted da kada kami nga grocery items. Iso nga dakkel ti na itulong damat akada kami. Gaputa marigrigat kam lang. Kinapudnunat, sir. Idadan buot ko.
Awanin ti amak, awan pa ti inak. Ni Lula, iti nang padakkel kanyak, and magpadpadakkel kanyak. Ang nain kami lang iti marmar po gamalay. Tanya lang di pagsapulan ni Lula. Naka-extra lang isuna yung karinderya. No, si Bibiyak ko ba pala ni tatang ko. Kakastamat ang ininanang ko. Siguro, saan ko mama nakastoy dirigat mi. Hindi mo rin no kasta. Managtulong kamlatangin ni Lula. Ure no. Noan yaman dadakada kami at nagkasapulan. Kaya ko kayo nasang sa anak ng mga basta mga antipado nga tao. Halaga na isang sangayan kayo nga aglola no kasta. Pati siya nga host kat aksa. Akaluaan agsangitak may buyo ka Christian. Ang abali, nagbalingkan nga sikat o nagbalingkan nga sikat. Ito sa nga lubungan Christian, mabuybuyo da ka. Oo. Dayo ka di ka asyan tikas kini Christian. Nadaan tinambalitukan nga pa nagpuspuso, isuda nga aglola. Kaya marigrikat da ka no lang. Ngamitilikodan nga marigrikat da. Kat maragtulong da iti pado da nga tao. Impaniknik da ito ni Christian. No saan ko mga ni Christian di nakakita, kasi di nga kasasaan, di may sa nga bakit. Patsin nyo ko mga ron, nga pakibiyangan na. Ang mga no kabutang na pa yung asidgan. Ang mga no ibagapay kat na di tatao nga isot ng dangran, kada di natulid, huno awan puot nga bakit. Christian, iti stasyon ti TV, nga pakabuybuyan da kayo ta, namnamaem nga mangtid kami ti reward, kada kayo nga aglula, iti kastoy nga naaramidam. Awan kaya, gulat interview naman ni Lola. Ni Lola nga aglulo. Ana si kalap akin Lola. Nana ko nakata, Nana, naganyo tayo nana. Nena, sir. Lola, nena. Lola na kayo ni Christian. Nagpepeso nga Lola na kayo. Anak ko. Hindi di Carlo nga amana. Carlo tinagan ti ama ni Christian. Anang or tinagan da di inana? Victoria. Victoria. Victoria tinagan ti di ina ni Christian. Apay nga mga saan nga namulagatan ni Christian di kita naganak yung kuwana? Kastoy na sir ngamin ni Carlo kakaiso ng anak ko kanidi asawak ubing pay ni Carlo idi maulila iti ama. Dudwa kami idin ka ni Carlo ngaming karigata kiso na pinagraduar iti high school. Idi nagraduar iti high school, simurot nga nagtrabaho iti construction. Naging ka nga agduha nga tawonin nga nagtrabaho iti construction. Idi agpakada kaniyak ni Carlo nga mapan iti syudad tap nung barbarin ko na kunanan o makasapol tinapintas nga trabaho na sa jay. Diyan ko makayat na pulubusan di anak ko sir gabota asino pa iti kadwak. Ken king Karina nga kanayon nagbakasyon linawas. Kas ino pa'y 5 nga oras nga tarayan ti bus manipod iti lugar mi aging ga iti syudad. Kita linawas idi nga agawid di ko ang barikatan siguro akit maminsan ti makabulan. Aging nga ti may isang harabi hapo nakapigpig sa idi ti tudo. Diyak namnamahin nga agawid ni Carlo. Kita adadati si daw ko. Hindi sangag may sa. Tada kadwa na nga babae. Nubya na kano. Nga masigog kano ti babae. Manong na yung naklata kinilita nga paset ti interview. So,
ni Victoria da anak ko. Isulaki diti ina ni Christian. Intuloy ko na nagdangag manong nimi. Ta medyo nagpos, ti bakit nagsao. Agad anyang arti narami John, nana. Agad awan ti narabali nga naramid ko, ano dinangawat kadagiti anak. Nakaruti magakuma. Nagisang preten ti anak ko, itagbaling nga manugang ko. Kinadapain apo ko, hindi tiyan na. Ket ore no nagkasarda. Nagkasarda iti huwes. Idi ta aggupatan nga bulan ti sikog ni Victoria. Sino na iti naganak ni Victoria? Na matender da ka di matlaing. Ano namin tinapasamak? Apeng kahit mo sawan intaray ni Carlo, ni Victoria. Kastoy na sir, ti istorya ni Carlo. Idi iyam amu kano ni Victoria ni Carlo, kadagiti naganak ni Victoria. Ay sos kunam. Dinanog kano ti ama ni Victoria ni Carlo. Anya? Nakastaw na kano ti pungtot ti ama ni Victoria ket no saan kano nga igaw-gawid ti ina ni Victoria ti asawa na agad baka no napapatay na kumati anak ko. So nga ka gabot na pagtaltalawod da dakit nagtalaw da na. Nagdiretso na dito'y balay. Kastagayam. Kahit ng asawan linaksid dagiti naganak ni Victoria kay isuna. Kasta talaga at nangarod. Gabuta namuan da siguro nga high school graduate laeng ni Carlo apay baknang da Victoria. Baknang da kano sir at atakkel di balay da. Dadi ken mami ti awag ni Victoria kadagiti naganak ken kuan di baknang da ngarod ta dadi ken mami. Diyos ko. Di anak ko. Natay gayapin kang peso di anak ko. Daniel, sa dinutayan mo, agawid ka, Daniel. Kinon ko nakmanong naming mintuloy ko laeng nga dinangag ti interview. Kasano nga natay? Ti anak yun, nana. Kuha, kabulanan idin ni Victoria. Tati anak ko, kat nagsubli ijaya syudad, tap na ituloy na tagtrabaho. Nagtali na admit ni Victoria at idanak. Akit, kami natin makamog, agdanggay nga agina, agkatugangan, agpa-check up, mapanggam akuyuga ka mapanagpa-check up. Kaya nagumatang karigit ka sa pulan na, nga masikog, vitamin, kada dumapay, na. Basit lat sweldo, ti anak ko. Ngayon, ikarigatan mi ang wah. Naging gangi di kabulanan ng Victoria. Ay, susapo. Adamatan imay nang ipadamag. Dito ibalay, balay, kung nakumang. Nga ni Carlo, nga anak ko, kat nadisgrasya, kat dead on the spot ka, no? Hanya? Ayos, nabuya data iti TV, nubalagi piyo, nasurok itang sangapulong at hawan tinapalabas. Nabuya iti TV, nakunadang CCTV, nakita iti CCTV, magna ni Carlo, nga mapaniti terminal ti bus, nga agawid kumaa, dito jay lugar meetup no, iti kastakit kwa, ano ko na akon, ay susapo. Alali, tuloy yun, hana. Tuloy yun. Surpresaan na kami siguro. Tadi namat imbaga nga agawid, kadeta nga aldaw kuma. Iti panpan nagnanakastaki na buya nga mismo, na ipabuya nga iti TV. Naalat ka no data CCTV. Iti bumanlasyo, iti kurba. Hana nakita siguro nga agkurba mo ti may nga bas. Daday, ay naapo.
Nakita niya mismo na kasano iti panakaipit na nga ay doden spot. Nga nakita nga mismo dayta ni Victoria. Nga sumatan tinagkulapsan na. Akit kapilitan na nga intartaray ko ti ospital, di manugang ko. Ikit sadya matang nga naglebor. Ay, hapo. Nga't kalbasan. Nagpasangay nga din na oras sa bagay kindi kabulanan naman kindi sadya nga. Impasangay na ti apo ko. Nga iso ita na ito, nga dati abay ko. Ngam ka po, gabutan na rigatan ni Victoria. Kalbasan ti duha nga aldaw. Sipud na tayo ti asawa na. Kanimpas ngay na ti anak na. Nagsatan ti anges. Ngimsakbay na ita. Imbaga na noan niya ti kayat nanganagan ti anak na. Christian ko na na. Tapay nga Christian ti pili na. Gabot ta letter K ti pangrugyan tinagan ni Carlo kasiyay. Gapo kano ta iso kano itinagan tinatay nga kabsat na. Diyos ko, iso. Kinon ko nakmanong name kirin dial ko ti cellphone ko tinawagak ni Daniel. Daniel, nag-awid kan. Umay nakalaan dito. Daniel, no, gawid kan. Mapantay ti probinsya. Provincial station na ito. Mangin interview ka na kwa na. Hindi bagbagam. Oh my God. Mapaspasama ka nga basta. Oh my God. Hindi makadanon ni Daniel manong name dito balay. Nisturyak tinapasama. Arapap mo lang na ito. Ay, arapap. Rubot ka. Agrubot na mapantay sa probinsya. Ito nga probinsya. Ay na. Ito nga probinsya. Gorka ta. Ano nga TV ay. Amukon. Itajay. Tapay gamin. Kabayatan manong naming agtartarayan ti kotse man manehuan ti asawa. Inyista nga inulit iso na. Tayo ti anak ta. Sino? Ti ina ni Christian. Haya po, ti asawa ko na ya. Nadadahil sa ti panunot mo. Ano nadadalos to? Okay. Pagkalmaan ng ortarik ng tapintasan ng istoryain. Nagbuyak ti TV. At may sanga ubing nga may interview. Hindi may close up ti rupat ubing. Malagay mo di Christian. Kayang ingas di Christian. Nakita man ka talaga agparparmatata. Adinggam! I-concentrate mo, itag-drive. Kain kastamatan nga, dumngag ka kanyak. Nagparig na kanyak. Nga. Ada relasyon ta. Idideta nga ubing. No muna ta Christian ti awag ti host. Kanidabangan na no anak nagan ti ina. Tayo ta nga ubing. Victoria. Idin sinsublat na in-interview ti Lola ti ubing. Na istorya na. Carlo tinagan ti ama ni Christian. Kakaiso na nga anak na. Nauli na ti ama nga nasapa. Napan sa di syudad, nagtrabaho. Ngay ti may sa nga rabii kat dimteng data a Carlo nga da kadwana nga babae. Ngayon amu data nga Carlo nga dahil nga babae kat girlfriend na amasikog. Imbaga na nga Victoria tinagan. Naistorya apay dahil nga bakit? Nga, edi amo ni Victoria, ti boyfriend na kat dinanog ti ama ni Victoria ni Carlo. Sana pinagtalo.
iso nga nagtaros da nga nag-awit iti probinsya. Saan ka din kasidya iti istorya, Daniel? Natay ni Carlo. Ti kabulanan ni Victoria. Nga ti papatay na isut pilit nga nagpasngay ni Victoria. Nakalpasan ti duwang haldaw, apa nagpasngay na. Nagsatan ti hanges. Gabutan na rigata nga nagpasngay. Nasakbay nga natay. Naibaganan noan niya ti kayat nanganagan. Nagat ti anak na. Christian. Inidamagan ti bakit? Nung apay nga Christian. Imbaga kano ti anak ta. Nga kasta kano tinagan. Pinataya kabsat na. Saan gadi nga? Nakapimpinas pa nagsisilpo na giti pasamak na Daniel. Saan gadi? Ha? Mamati akon. Ingimapay. Ingimapay nga kastoy na giti pasamak. Abi nga saan nga nagpaon ti biyag ti anak ta. Na posible kuma si bibiyag ti anak ta. Kalbas nga nagpasngay, imposible nga saan nga malagip kuma. Ti umayag pakawan ka na ta. Kung nagtupeng amin. Imposible nga malat mangidanon kayang kuhanan na giti panagpanpadawagam. Tanatay gayam nga nagpasngay ti anak ta. Manong nimisan kami nga narigatan nga nang sapol, ti balay, ti apukop, kadagpaiso. Marmar puog na balay, manong. Mas daaw, dagiti agapo, iti kaaddami. Aging nga dinamag ko mismo, manen, noan niya tinagan, ti ina ni Christian. Imbaga, manong nemi ni Nena, tanena tinagan ti lula ni Christian. Victoria. Nena. Siyak ni Melanie, isumit ni Daniel, nga asawa. Ibay kami kapot na kami tinaganak kanay di Victoria. Di urayam mi di ka nagsublida ngagpakawan kalpasan nagbahao ko man ti pungtot mi. Sabi nga nauray sang ko nga nakontak ti anak ko. Nagpanawagan kami ti TV, nagpanawagan kami ti radyo, ti social media. Yung sabi nga nauray ti anak mi. Gayam, kat na tayo nga nangipasngay kini Christian. Apo ko mimet ni Christian. Christian na po. Da kami tinaganak kanini nanang mo. Christian. Kaslad na pa nagamak manong name iti ubing nga masadag. Ngim siya konti masadag. Kat inarakop ko ni Christian. Ti apo ko kanti si bibiyag nga Christian nga inaudi nga anak mi. Nagasukat ni Victoria. Apo, siyak ni Lola. Manong Nemi, nakipangal daw kami. Inanusan mi kano tinesagana. Okay lang. Tadati met nga naggapo kam tirigat. Abalayan. Kayat mi nga gasawa. Yan tangay ko na hayo nga saan nyo ba't nga kukuha tinagdiswan dati balay. Sumurot kayon kada kami. Yan tangay kat nalpas mit 10 klase. Sa jetong syudad nga agbasa ni Christian. Sublyanan tayo tulangan ti panangalan na kadagit records ng eskwela. Christian, kayat mo ka ding anak. Nasubli ka, nga makidanahan ka na kami. Abalayan, saan ting agsisina? Agkukuyog tayo. Da tayo, iti
akin apo ko kini Christian, tadlo tayo. Nga mangipateg kang kuana, mangpatanor kang kuana. Tapos narikasta, kahit na sinuman di kita napukaw tayo. At akin ni Christian, si Bibihag, di anak ko nga Christian, at akin kuana ni Victoria, at dapat ni Carlo kang kuana. Mano, may isa, dua, talo, upat na tao, iti may isa. Manong Nemi, naging narakop kami kinabalayan nena. Kaya napanugot ko ida, Manong Nemi, nga may dan dito siyudad, kaya nagpagnaedan kada kami kini Daniel. Nabayagan na di, Manong Nemi. When, gabuta, agraduarton ni Christian iti college, iti kurso ng engineering. Adun nga tuwan, tinapalabas manong. Irinto, dara kami kinabalayan, nena, dakang dagdang-dagay, ng mga sikaso ka dagitay, taraken may itilikod, tanalawang nga rutiya, ayan ni, ken kastamat iti hardin, ken sumursurot kami kini Marisyon. Ito yung kumadrek manong naming nga, Ninang, di Victoria. Nga, agserserbi iti NGOs, nga mapang kami kadagitay, na dumadumang paset ng kamba, pag mission, medical, dental mission, kada dumapay. Idento tati asawa, manong naming kalpasan nga nagretiro, iti trabaho, nang ipasdagmatlayang iti bukod na nga negosyo, nga nayasdagmatlayang iti balay. Napigsa kami pahilayan kad agur-uray kami, iti panagturpos di Christian, iti panagtrabaho na, panakiasawa na, agur-uray kami, iti adu nga agbalin nga apo kumiti tood. Nga isot mangmangted kada kami ti pigsa, ken karadkan, tapno agpaot pa iti biyang mi, dito'y lobo. Dito nga rin ti pagkasarita, manong nami kadagyaman aklauna iti anus mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang ka, di Italiana. Agyaman akmauna iti laing mo, nga nang ted biyang, dito ang pagkasaritaan, iting ka pa nang ibasa. At sabi ko tadamat may matik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, more power to your program. And God bless. To'y agyaman nga paghayam mo, Melanie.